Midolon do Rumi Amiat， 祈祷每一天。Urakrai ko urib ita i laluma no mikumi no tabang。在主的恩典中，我们有充足的生命。Sarikaka mapulung， 平安。Malasai kita a milayap do suar no kawas。姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。Suar sa jiyes， o minanumay atam lao。Tuya sa pafri ako nanum i sa ay tuko mamasuaw tahasaot o sa pafri ako nanum i o mamatiya o namnam mapuar i jingraan amala mitlautsay urip ningra saan i Yohani sa kasepat at sefang sepat ko safaw at tusir。 耶稣说，谁喝了我所给的水，谁就永远不再渴。我给的水要在它里面成为泉源，不断地涌出活水，使他得到永恒的生命。约翰福音4章14节。Sarikaka au o ni ngitang-ngitan ita maamaan lemak i soolin pakafiro parahker to falujo ita hau ladak awa ay kupinang. Nikaw rira, o itcher ita, ato sa karihatay no falujo ita, ko katufahay mikumi ni Yes Kristo. Tarahker ko urib ita, i masa maamaanay lemak。我们所追求的事物，真的可以让我们感到满足吗？也许不一定。然而，基督丰盛的恩典却是我们的力量，也让我们感受到平安，使我们无论处在什么境况中，仍然有充足的生命。Midolon kita， 我们同心祷告。Tabangao sa ay pi tarifukir kiso to soaw no alinguan urib ako。Pakainian iso ji Yes Kristoan pafri itakwanan to maoripay nanum. To sa katsaaw kakatla no falujo ako, nika o mamasafalo ko urib ako mapaitcher。上主啊，你不会忽视我渴慕的心灵，你借着耶稣基督赐给我活水，使我的生命不至于干涸，而是让我重新得力。Pakani itatamaan ang nganutapang ji Yes Kristo Midolon。Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。